Kaunti ya Naikuru barabara ya mai mahiu Naivasha ni kumwe gwa kuria thirikari itanyite gwaka iganda cia Wonjoria hamwe na gicukiro kia mirigo. Mugunda wa ngiri imwe niguo utanyitwo gwaka iganda icio iria igukorwo na biacara ngurani, na riu ni wambitie kuirigirwo na icera ria Ngabana wa Naikuru Lee Kinyanjui mwena uyu ria gukorwo rikihura mbica ya waaki uyu ni ukwambiriria ica ikuhi. We are currently at the stage where different investors are coming, and I must say the interest is huge. Tunakuomba uende usukume pale juu ama utusaidie hiyo maneno, hawa familia wanaishi hapa wapate kulipwa vizuri, wafanyiwe fidia vizuri na wahamishe kwa njia ya heshima, waende mahali wamepewa. Bunge ya bururi yahitukirie kigina kia muigana wa ciringi bilioni 3 cia waaki ucio, mubango uria uri itari-ini ria kiroto kia mwaka wa 2030. Ona gukiri uguo, aikari matura maria marigiceirie ni mararakwo ni mieke ya mawira, makihinyiriria thirikari ndikamatige na thutha. Tunataka madereva, wafanyakazi ya mkono, iwe ni watu ya kaunti yetu. Tuna vijana kutoka Mai Mahiu, kutoka Naivasha na katika sehemu hizi zingine zote ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo ya kwanza ni mambo ya training in preparation to work in this dry port. Reri ya SGR iri kuhitukira Naivasha itanyitwo kurika muthia-ini wa mwaka uyu, na kurika kwa waaki uyu gugukindira gukura gwa tauni iria iri gatagati ga kaunti ya Naikuru na Naroko. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.